Iyanibekelela abathandekayo egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Sibizwe futhi ke bazalwane sila sithi unyaka lomusha lomuhle egameni lenkosi. Amen. Sishiso yini sishiso ukuthi namuhla abathandekayo lisonto lekuqala lekuda. Isonto lekuqala lekuda ke bazalwane lisho bona ukuthi ukhalenda yethu yenkonzo sevele ke sesiqale umnyaka lomusha abathandekayo. Amen. Sitawubona nje ngokuthi i-electionary sesiyisebenzisa sesiphumile kule orange sesingene kunayile angathi ngapho sibitayicishibe sasibhakabhaka abathandekayo imnyama sasibhakabhaka cishe ifane nemafu tawuthuma senjeke abathandekayo lokusho ukuthi sesiqale umnyaka lomusha abathandekayo ungakho sithi happy new year bazalwane. Namhlanje tingemashumi lamabili nesiphohlongo kuyo inyanga yaLweti. Silapha nge-All Saints Cathedral la sinethulela khona abathandekayo lenkonzo yanamuhla, inkonzo yesonto lekuqala lekuda. Tifundo tethu ke abathandekayo kule lectionary lekudzala titholakala ekhasini lemashumi lasikhombisa nakubili. Kulena lecture titholakala ekhasini lesikhombisa. Likhasi lesikhombisa la titholakala khona bese incwadzini yethu yetinkonzo incwadzi yetinkonzo bazalwane letifundo titholakala ekhasini likhulu nemashumi lamane nemfica page 149, page 72 lectionary lenzala, page 7 lectionary lensha, page 149 ku-prayer book yethu. Tifundo tethu ke bazalwane timekalo lihlobo sifundo sekuqala sevela encwadzini yomprofethi Jeremiah sakhiwo semashumi amathathu nakutsatfu siqala esahlukaneni selishumi nakune sesahlukaneni selishumi nesithupha lihubo lemashumi lamabili nesihlanu siqala esahlukaneni sekuqala siyogcina esahlukaneni selishumi. Bese-ke sifundo sesibili siphuma encwadzini lebhalwe ibandla laseThesalonika sahluko incwadzi yekuqala lesahluko sesithathu siqala kufundza esahlukaneni semfica siyawugcina esahlukaneni selishumi nakuthathu. Livangeli ngekunandzisa kwaLuka longcwele sahluko semashumi lamabili nakunye siqala esahlukaneni semashumi lamabili nesihlanu siyesahlukaneni semashumi lamathathu nesithupha. Ingoma ebathandekayo liyadlulela livangeli ingoma yekwehlulela kwaNkulunkulu tholakala ekhasini lemakhulu namathathu nemashumi lasihlanu nesihlanu. Enkonzweni yethu ke namhla bazalwane sinabo bazalwane bethu kunaye Canon wethu umfundisi Thandekile Sulu khona mina umfundisi Sikhundla umnakethu uBhekisisa ukhona nalabanye ke bazalwane labasijoyinile Tsandzewethu Lindiwe naye umnakethu Goji. Siyabonga ke uNkulunkulu lotaba kanye nathi sisakhona kanye nenkonzo. Nangabe ke sithi sinesono siyadiyeka livi lenkosi lisho njalo kodwa nasivuma neqiniso alikho kithi, kodwa nasivuma ntono tethu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile ukuthi asithethelela ntono tethu abuye asihlambulule kubo konke kungalungi. uNkulunkulu bezalwane balithanda levi kakhulu kangaka ukuthi wathi manje wanikela ngentothana yakhe nokuphila kwayo kutethi noma abe ngubani ukholwa ngiyo akabhubhi kodwa abe nokuphila lokuphakathi. Ngakho-ke bazalwane ngekwethemba yona ingadi kaJesu Kristu ehlala ntono tethu asivume ntono tethu sikumisele ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho kaNkulunkulu siphile ngekuthula nangemithako nabo bonke bantu. Asithandaze uNkulunkulu somandla bakwethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngekucabangana kukhulumana nekwenta nangakwethu lufanele sikwende ngenxa yentothana yakho Kristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile senze sikhone ngegama lokusha kuthi ligama lakho lidunyiswe. uNkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendwa ngeqiniso akasihawukele asithethelele ntono tethu asikhulule kuto asimise asiqinise kutheni konke asigcinele asephileni lokunini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu.
Amen. Sithandaze kanye kanye umthandazo wanamuhla. Baba Somandla, intombazana yakho yena ngithi ngithobayo abangumsindisi wethu. Lekuyakuthi ngelanga lokugcina, ibuye futhi ngendumo ibe mahluleli. Siphe umusa ube sihlale silahle imisebenzi yobunyama, sithathe ukukhanya kwaKristu, kude kuthi silinzele kumemukela, singene embusweni wakhe. Hlala kuhle kanye nawe namalungelo, uNkulunkulu munye, nyalo nanini. Amen. Siyabonga kakhulu bazalwane, sesitawulalela yona-ke imishumayelo yethu yanamuhla. Asithandaze bakwethu longcwele Somandla namhla ekuseni, sibonga ukuthi uNkulunkulu lophakeme, uNkulunkulu lofanele udumo lonke, uNkulunkulu lofanele batshalo. Namhla bandla siyasonzela babe eboneni bakho egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Sisakhumbula ukuthi yena Jesu Kristu wethembekile futhi uyinkosi lebuyayo. uNkulunkulu wethu senge ukuthi sathi uthembeka kwakhe ukuthi kumenjalo. Nanathi sende bandla sibe kunabathembekile kuwe. Sende Nkosi sibe kunabahleli kuwe, labakuthandayo nalabakukhondayo. Namhla ngokwethu longcwele sinikela inhliziyo yethu nemicimbi yethu kuwe. Sithi Nkosi yena bakwethu longcwele, mafi emlomo wami nekusindla kwami inhliziyo yethu emukeleke kuwe Jehova nemntwana lethu laphakathi, ngayo Jesu Kristu inkosi nemsindisi wethu. Amen. Bandla ahlala phasi. Solo ngimi bathandzekayo, solo ngimi bazalwane la selikhona khona semela la sitawushumayela khona livi laNkulunkulu. Namhla-ke bazalwane, njengoba sishilo lisonto lekuqala lebuta izifundo zethu dinga luhlobo. Isifundo sekuqala siJeremiya sahluko semashumi amathathu nakutsatfu, lihubo lemashumi amabili nesihlanu. Isifundo sesibili sitholakala kubaseThesalonika-ke kuqala sahluko sesithathu, livangeli-ke lona litholakala ngekulandzisa kwaLuka longcwele sahluko semashumi amabili nakunye. Sihloko bathandzekayo siyawukhuluma kwaso sithi Jesu Kristu inkosi yethu lethembekile iyabuya. Jesu Kristu inkosi yethu lethembekile iyabuya. Sitawukhumbula-ke bazalwane ukuthi evikeni eliphelile besigubha umkhosi waKristu inkosi. Sitikhumbula ukuthi Jesu Kristu uyabusa, uyinkosi ezimpilweni zethu. Siniketa nensayelo ukuthi asibuke ukuthi ukuphi lapho sekusilele khona, ukuthi emandla aKristu ebusa abonakale ezimpilweni zethu, abonakale ekuhambeni kwethu. Konke lokho bathathekayo sikwenta ngokuthi besikhunjulwa kokuthi siyakhona kwenta tonke izinto ngaye Kristu losisinsako nalosibusisako nalokuguqula impilo zethu. Sibonile futhi sisavulela lona lesonto lekupemethela Kristu ayinkosi. Sibe nemasonto lamaningi ledlulile lana sibuke khona impilo zebantu labathathu, sabuka Jobe, sabuka Ruthe, sabuka Nahana. Imisebenzi uNkulunkulu la etile empilweni zabo kuguqula kibo labe bakito baze bafeze emaphupho uNkulunkulu labeka nawo ngetimpilo zabo, ukuthi netimo nebebakito tatibukeka timlento letatisho ukuthi kude lokuyenteka ngetimpilo zabo sekuphelile, kodwa ngemandla ekwethemba uNkulunkulu nekumati uNkulunkulu bakhona ukuthi bekhona labafinyelelako nabazalwane. Kuko konke-ke lokhu thina bathandzekayo sifunda ngokuthi uNkulunkulu lesingabethemba. Siyafunza ukuthi uNkulunkulu lo ethembekile, uNkulunkulu longaguquki etikhathini tonke. Nanamuhla nje bazalwane, njengoba nje singena eminyakeni lobusha, siqala mhlawumbe luhla lwemikhuleko lemisha yaSayikili C, siyakhunjulwa bazalwane ngokuthi inkosi yethu Jesu Kristu iyabuya. Siqala umnyaka nje lomusha ekukhalenda yalo libandla ngokuthi simemetele ukuthi Kristu Jesu uyabuya. Wonke umuntu akahlale njalo alungele, wonke umuntu akahlale njalo akimise enzaweni engiyona la ufuna kuya Kristu, amthole ukuthi ulungele ungena ebukhosini lobuphakade baNkulunkulu.
bathandekayo siyathi ukuthi lokhu Jesu Kristu lakuthembisile nembala utawufeza njengoba athembisile ukuthi uyabuya nembala utawubuya futhi bathandekayo. Sibuka-ke ifundo namuhla bazalwane, siqala ngesifundo sekuqala lesitholakala kuJeremiya sathiko semashumi amathathu nakuthatu. Kulesifundo siva uNkulunkulu engasethembiso sesikhunjulwa mhlawumbe emavi leswatholile nasevikini eliphelile lapho uNkulunkulu abekhuluma khona naDavide amthembisa ukuthi Davide nangabe intalelwane yakho iyawethembeka kimi, ingithathe njengaNkulunkulu wayo, ingikhonde njengaNkulunkulu wayo, ihlale kimi, mina ubukhosi bakho ngiyawugcina kuze kube ngunaphakade. Amen. Wahamba Davide wakethembeki nebantu bakhe kusukela kuSolomoni qhubeke konke amakhosi lamlandzela boAhabu nabobani behluleka kwethembeka, kodwa uNkulunkulu ngoba ethembekile akazange asilahla sethembiso sakhe, wamletha Jesu Kristu emhlabeni lebekathembise ukuthi ngaye ubukhosi baDavide buyakuma phakathi. Namuhla kabazalwane siyamuva uNkulunkulu la ukhuluma kuJeremiya uthi utawumisa ubukhosi baDavide amqinise amusekele ingunaphakade. Simuva uthi utawukhipha ligala lelilungile leliyawuma liphume emndenini waDavide, lona leliyawubuyisa umbuso waNkulunkulu kubantu kuye uNkulunkulu, libuyise abantu baNkulunkulu labalahlekile babuyiseke kuye, babuyisane naye uNkulunkulu. Nembala lesethembiso lesilasenda uNkulunkulu kwathi ekuhambeni kweminyakanyaka mhlawumbe yebeseyedile nemakhulwini kamathi lathide, kodwa wafika uNkulunkulu wasifeza lesethembiso sakhe nekokuthi bathandekayo amlethe Kristu emhlabeni, kwathi asetile Kristu emhlabeni wenda waphila waphindze wafa kude kokuthi agcwalise umgomo waNkulunkulu wekusindisa abantu esonweni nasekufeni. IJuda neJerusalema namuhla lekunimi nawe futhi ngoba sesiyingcenye yeJerusalema lelisha lithi livi sesiphiwe kuphila ngenxa yokuthi semukele kulunga kwaKristu, semukela nempilo lephakade lasiphe yona nalasilethele yona ngaye ngekuphila kwakhe nangekukhona bakhe. Umbuto lobathandekayo ukuthi njengoba uNkulunkulu wamletha Jesu emhlabeni kodwa abantu behluleka kumemukela nokumthatha, nanamuhla umlethile Jesu emhlabeni, umbuto uthi mina nawe simemukele yini? Mina nawe nakabuya tawulandzana sitawutholakala sifanele yini kumkhoda kuphila naye ngonaphakade, sihlale ebunkonini bakhe kude kube sekugcineni kwako konke kuphila. Nasilalela bebathandekayo libubo lanamuhla siyakhunjulwa nakilo ukuthi asinethembeni uNkulunkulu, ngoba laba labathemba uNkulunkulu angeke baze bahlazeke, ngisho titha tabo angeke tize tijabule tithokode etikwabo. Siyeva kubazalwane ngokuthi singathatha leto timfihlo letijulile ngetimpilo tethu sitinikete uNkulunkulu, singathatha lokho kwesaba lokujulile ngekhathi empilweni tethu sinikete uNkulunkulu, singathatha ukuthokoza ngejabula lokujulile ngekhathi empilweni tethu sinikete uNkulunkulu, singathatha ukutisona lokukhona lokujulile sikunikete uNkulunkulu, ngoba yena siyamathi ukuthi angeke bazalwane aze asetele phansi, yena angeke aze asiphakamise, yena angeke aze asehlise, kodwa uyawusiphakamisa bathandekayo uma ngabe sibethembile yena, uma ngabe sihleli kuye. Futhi siyatshelwa kubathandekayo ukuthi nasithembele uNkulunkulu wethembekile yena futhi utawusiholela eqinisweni, aphinde futhi asifundzise indlela takhe kude kokuthi sitawuhamba sibantu labatawukhombisa ekuhambeni kwabo ngokuthi nembala siyati, siyakholwa, sethembile ukuthi Nkosi Jesu Kristu iyabuya emhlabeni itawulanza libandla lakhe. Nangabe kunjalo umbuto uthi silungele intsine ukuthi sibe nomakoti waleli bandla la Jesu Kristu latewulilathi. Masimethemba uNkulunkulu bathandekayo siyathi ukuthi yena unemusa lowanene ngokuthi akasinika
ukuniketa uthando lwakhe lolumangalisako nalolungapheli. Siyathi thina sinethemba kuNkulunkulu njengoba asho lapha kuleli kubo umbhali, uNkulunkulu utono tethu xa usehlukanisa nato njengoba impumalanga ihlukene nentshonalanga angasathi ikhuphuli, kodwa asithathe asifake ekulungeni nasebugweleni bakhe. Uma ngabe nje thina sitawube siyethembela kuye, uma ngabe thina sitawumthemba sibeke kuye kuthi Nkosi, kude nokunye esibethembako ngaphandle kwakho, ngoba uNkulunkulu lofanele kwethenjwa uyabuya masinyane unyewulathani bakho. Bawusihola ke yena asende ngokuthi noma ngabe singethembeki thina, kodwa yena ahlale njalo kithi ethembekile. Sibitiwe ke bazalwane ngokuthi sifanele naNkulunkulu. Lisho njalo lithi yibandwele njengoba nami ngidwele. Lokusho ukuthi lo uNkulunkulu langiko sibitelwe bathathekayo ukuthi nathi sibe ngini. NgaKristu siyathi ukuthi sinikiwe lithuba lokuthi impilo yethu besingatithatha sitihambise endleleni nasemgwaqweni uNkulunkulu nasemaphusheni uNkulunkulu lanawo netimpilo tethu labantu bakuvele kukhona futhi ekuqaleni ngawo kusungulwa lizulu nemhlaba. Nasifundza ke isifundo sesibili lesiyayibandlela laseThesalonika abazalwane, nakhona siyakhunjulwa ukuthi nethoto lenkulu lesikizele thina sinemaKristu ekubuyeni kwayo inkosi yethu Jesu Kristu. Umdzaba ke bazalwane ithi nangabe Jesu Kristu washo wathi utawubuta emhlabeni, wethembeka weta emhlabeni. Nangabe lo Jesu wathi sekasemhlabeni watinikela ukuthi afe, wathembisa futhi ukuthi asafile uyawuvuka ngelisuku lwesithathu nembala wavuka. Nangabe lo Jesu wathi asavusiwe ahamba aphila emhlabeni, wamemezela ukuthi ngiyangibona nyalo masinyane ngeke ngisambona, nembala wathathwa wasuka wahamba. Nangabe lo Jesu lothathwa wasuka wahamba, wathi asuka athathwa ahamba, wamemezela ukuthi njengoba nibona ngihambile nembala kanjalo futhi niyawubona ukubuya kwami. Sibese siyabona ebazalwane ukuthi lo uNkulunkulu lowethembekile. Nangabe letiko leti atenda ngiwethembisa yini le tawuvimba ukuthi nangabe ethembise ngokuthi utawubuya nembala utawubuya. Jesu Kristu bazalwane uye losasihlanganisile naNkulunkulu, uye losasebenzisa abayithenye yinye naNkulunkulu. Kungakho nje sihleli ngelakatelela nangekuthokota silindzele ukubuya kwakhe ukuthi buya wota Nkosi Jesu, ngoba sibantu siyakudzinga. Siyathi bazalwane ngokuthi nase avela yena leto timbi lesitilwa tinsuku tonke tiyawushabalala. Siyawuphiwa emandla lamasha, siyawuphiwa uqoba ngoba asakhona yena, asafikile, asatawuguqula timo, asatawuguqula timpilo tethu. Wethembekile bazalwane kithi futhi uyawuhlala ethembekile. Ngakho nalethembekile uyawuvela ativele kude ukuthi sitewethembela kuwe, sitewukhonda, sitewuthumisa, sitewuphakamisa. Tawukicondzisa yena tindlela tethu noma sesihamba ematimeni, sesihamba ekulunini livi lakhe liyasandisa ukuthi nembala uyawuba kanye nathi, uyawuseta ukuthi sihlale emthambeni lesiyawuthanza yena ngalo, siphinde futhi sithanzane thina ngalo, aphinde aqinise tinhliziyo tethu ukuthi lihlale ekugweleni kude kokuthi sitewukhona ukuthi sizuze lokwethembeka kwakhe kubo bantu bakhe. Siphetha labazalwane lokubuka evangeli lona-ke lelisitshela ukuthi uthi Jesu uqaphelani, nibuke nibone kunetinto letawufika senitibona tentela bese kuyafika etindlondlweni tenu ngokuthi maye sekusethwintane kubuya kwayo inkosi. Uthi Jesu lokhu uyawube ufanana nemihelo uma ngabe make asatawuhamba ayawuteta umphako. Kusuke kungasiwo ukuthi suyateta, kodwa kusuke sekungikona kusitshela ukuthi kukhona lesekutawukwentela. Amen bathathekayo. Siyabona le Jesu Kristu ngokuthi
ekubuyeni kwakhe bazalwane insinziso yethu iyawube seseyiyapheleliswa. Uthi-ke yena ngesikhathi abuya bantu bazalwane njengoba nje kwenteka ngesikhathi efika bantu bebamgcoka ngetimpilo tabo, bantu bebagijimile bahambile bayenzaweni la bayetindzaweni letahlukahlukene bayobala kude lebekanendzaba ngaphandle kwalabo livi lelishayo ukuthi babe sebabona babona ingilosi labatshela ukuthi itele indvodzana yemuntu hambani niyoyibona ilele emkhombeni. Kanjalo nekubuya kwayo bazalwane bantu babo baphishanekile netimo tabo tonke letikhona. Nangathi Jesu nje asiqapheleni letimo titawukwenteka uveta ukuthi Jesu endalweni kuyoba khona kuphazamiseka lapho siyawubona khona timo tenteka njengoba sententeka namuhla. Kukhulunywa ngabo-global warming ngokuthi sekuqala kushisa kakhulu, kukhulunywa ngekuguquguquka kwesimo selitulu, kukhulunywa bazalwane ngekutamatama komhlaba, kukhulunywa ngetimo telitulu kangojo nako konke lesikubona kwenteka kulezi nsuku emhlabeni. Kuphindze kukhulunywa ngokuthi kusenyikadiswa kuyawubonakala ngisho tifo letifana naleti lesesigijima nato kuleti nsuku lesigijima sithi siyajova nasi siyajova kuphindze kwenteke loba nasithi sesijovile kuvele lesisha sesithi sijove lesona kuvele lesisha kuthiwe sekuhlale siye lesesikhulu kunyikadiswa bathathekayo bomhlaba lapho memetela koJesu ukuthi nasekwenteka asikufundzeni sibone siqonde ukuthi ukubuya kwakhe sesethudane. Njengoba nje sikhona ukuthi nasibona isihlahla semkhiwane sesicala kumila emacembe netimbali sisho ukuthi seyithwasahlobo hlobo liyeda sesingaqala silime silungele ngokuthi nalithela njena naliphindze libuya likhanze sesihlanyele kutewusheshe kumile kuhlume kuthole emani kukhule kuthele tithele. Uthi-ke Jesu kanjalo njengoba sikhona kukubona letipho nasetimpilweni tethu bathathekayo asiboneni ngokuthi sesethudane ukubuya kwakhe. Uthi-ke Jesu Kristu lokhu lakuthembisile yena kutawukwenteka kungako nje aveta emagama lathi manje emavi akhe ayawukumabona phakathi izulu nemhlaba lingadzilika kwendlule kodwa emavi akhe tekuthembiso takhe latempile tiyawugubha bathathekayo inguna phakathi. Kungako kufanele ukuthi sibe sibhizi sekusondzela ekhoneni bakhe siyawucela lokho naloko lesikudingako ngoba siyamethemba yena kwethembekile futhi kulungile futhi kuphakeme ufanele lojumo uyinkosi lekuyakhe. Siphethe abazalwane ukuthi sitikubhude ukuthi sisahamba kule ndlela naNkulunkulu asiqhubeke sibe nabalinzile sibe nabacaphele sentele ngokuthi singatitholi ngokuthi ekubuyeni kwakhe sitholakale sesigilekile sesingasekho kule ndlela lasilindele ngokuthi sihambe kiyo. Uthi-ke uNkulunkulu asihlale njalo silinzele ngoba sikhathi nelihora asikwazi, asihlaleni njalo sihlambulula engadini yayo inkosi yethu Jesu Kristu siphinde sibe nabathembekile kuNkulunkulu wethu losithandayo. Asikukhonteni bathathekayo simsebentele uNkulunkulu lo ethembekile nathi sikhombise kwethembeka kuye sathi ukuthi angeke aze asilahle angeke aze asishiye kodwa uyawuhamba nathi enguna phakathi. Ngakho-ke bazalwane asifuneni ukuthi sitholakale kuye mangabe letipho leti lekukhulunywa ngato setenteka sibonakale sihleli kuye simvuma sithi umoya kaNkulunkulu umoya simakathe kulidvala laphakathi ngoba angeke yena bazalwane ase asiyetele phasi. Lokhu lakuthembisile ukuthi Jesu Kristu yabuya ngemva kuyawuba njalo bathathekayo njengoba ethembisile utawukwenda yena. Ngakho asadini ukuthi Jesu Kristu uyinkosi yethu elethembekile futhi uyinkosi lebuyako. Ngakho asihlaleni njalo bathathekayo silinzele ukuthi nakabuya siphakanyiswe siyowuhlangabetana naye emafini sivuswe siyowuphiwa imidiba emisha kude ukuthi sitawuphila inguna phakathi. Asimadini bazalwane Kristu wethu ukuthi wethembekile nokuthi libandla lakhe emakhoti wakhe angeke aze aliyekele phasi kodwa uyawufika ade uyilanza egameni laNkulunkulu yesele nkonzanana mayo kuphela. Amen. Asithandaze.
Siyabonisa Nkosi yemikhosi. Ugcwalise isethembiso sakho ngekuthumela Jesu Kristu ade uhlushwa ulaka lwakho esiphambanweni. Ude thina simenyetelwe simlakangcwele ebusweni bakho. Thela umoya wakho longcwele etikweni. Usiza abapristi, badikoni, bashumayeli nebazalwane ekuhambiseni kwakho livangeli lakho. Uthi nathi sigcinwe emseni wokubhajatiswa kwethu. Ude indodana yakho ihlale ikulunga kwethu. Nkosi nemsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yakubonga. Indodana yakho yamemetela ukuthi uma abafundi bakhe bayekela ukumjumisa, uyawusukuma ematshe amjumisa. Yemukela ukubonga kwethu ukuthi usaqhubeka ukugcina nokulondwa live lakho emkhathini wethu. Noma sisevele lingevani nempilo lakho, siphe imilomo letawumemetela indumiso yakho ngokuthokoza. Nkosi nomsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Nkosi yethu, kulunga nemithetho ucoco isekelo lesihlalo sakho. Uthando lwaphakade nekuthembeka kuyakukwendulela. Linza labasemagunyeni netikhundla tekuphatha eveni lakithi ubende ukuthi bahole ngokulunga, kude siphile ngokuthula sisamemetela uthando nokuthembeka kwabo. Nkosi nomsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Siyakubonga simakade ukuthi usasimamisa inhliziyo yethu tibete siku nobungcwele bakho. Qhubeka uphinde uhlangabetane nezidzingo zethu tonke temtimba netempilo. Yiva kuthandaza kwethu kweqiniso. Sisathandazela labo labadzinga umsa wakho. Uthuduke labo labalilako kude kubuye inkosi yethu Jesu Kristu nalabangcwele bonke. Nkosi nomsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Simakade ngcwele. Condzisa tindlela tabo bonke labahambayo. Bavikele ekuhambeni lwabo. Ubagcine bangalahleki, ungabi nezinkinga nekukhiyeka. Ubaphe ukuphumelela ekuhambeni lwabo nentokozo nekubuya ekhaya. Nkosi nomsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Ubusisekile simakade kanye nayo indodana yakho Jesu Kristu. Wena egameni lakho usisindisa esonweni nasekufeni. Asasivakashela namuhla nemtimba negadi yakhe ekusikwa neliwayini eligcwele. Siphe tinhliziyo letiphendukako letemukela injabulo nekuthokomala. Ukubuya kwakhe kuthokotele ipho takhe letitsetselele. Uphila nesinziso. Nkosi nomsa wakho. Yiva ukuthandaza kwethu. Lodweni wamemetela ukuthi amalanga ayenda lapho utawufeza khona insinziso yethu. Ngakho egameni lakho wena indodana yakho leligala lelungile ukuthi lihlumele kaDavide. Ngesihawu sakho siphinde simunye singemagala kuJesu Kristu. Usenze ukuthi sithele tithelo kude kube ilanga lapho yangalo emkhadimulweni. Yena lokulila abuse namoya longcwele, uNkulunkulu munye manje naphakade. Amen. Sibekalanye isithi babe ngikade mandla setifikela kuyenga Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngomhlatshelo lophilako. Thumele eveni ngamandla moya wakho longcwele sihambe sisindile kuthumole kuNkosi bakho. Sithathako wasigeza entomeni yethu ngengadi yakhe wasenda abapristi uNkulunkulu yese akube kuyela udumo nemandla kude kube nini nanini. Bese sikuthula abankulunkulu lokwenza kukhonza konke ukuthi igcine inhliziyo yethu nemicabango yethu simade simthathe uNkulunkulu naye indodana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise indodana namalo egcwele asibe kithi njalo. Amen, amen,
inkonzo ungilolu sonto lekucala libuta sethemba ukuthi sisalungiselela ukuthi sihambe size siyofika kwekhisimusi sitawuqhubeka sigijime nawo bazalwane basonto ngebuta sikhunjulwe ukuthi Jesu Kristu Nkosi yethu uyabuya futhi uyeza. Amen. Bazalwane abasukume hambani ekuthulana ngeluthando niyosebentela inkosi egameni la Kristu. Amen.